Iyo wagana mwana. Meze biteze. Cyane pesh. Dore imihanda mbona ukeye. Bafatira. Karesa musikari yanjye mwana. Kare ni yanjye. Ari nibisabe. Ni yanjye. Wadei. Oji. None. Tujye kureba ukuntu wambaye se. Ni ijana ndake. Mwana nkabibona se. None se nagasa kabisa. Hatu duri imihanda yakonje urumva. Iki ni iki. Kuvuga ngo Butare rero nta gukonje. Abana ari bafashe. Abana n'abacu. N'abumwami. Abana n'abumwami. Ntago ari Butare gusa. Tugera kure ni Musanze buriya. Uriya minyasi Musanze. Tubikore. Uriya mini. No mujene. Reka. Ngiye kugana nimero z'umushanje uri Musanze. Aha. Ndashyira amafaranga. Aravuga katanakuza. Wallahi. Ndaguha 5 man. Cyabushyemo nani. Wowe bishyizemo na namba yacu ngira ngo ubone ko muri sebe. Okay. Nimero ziyo. Urahita umuhamagara. Direct. So umushaye ntago yagiye kunsabya se. Direct. Kiremo fresh. Tari wayifashe tuba turi kureba imihanda ukuntu bimeze. By the way, no need to channel bayita Mana Empire. Mana Empire. Yo my people, click sub, do share, do comment, like on Mana Empire. Here is her number. Tumuhamagara ubundi turebe ngo ni ibiki. Gitanu kiba gitahana agende yitwikira. 5 zawe tuzijyana kabisa. Gende biberewe. Umwana cyagushyira mu mago. Aranyemera. Ese twumve ibyari byo kabisa. Nitabana nimero kompo. Nikanyuzemo. Mwana yiri. Amushana ko gufata kaje. Kereke yanjye. Turabumva. Abana kabiri konyine. Tuzana n'umwe. Ngeko abana ari abawese. Abana nabo umwana. Ngo tuzana n'undi n'abana ari umwami nani. The Mana Empire, click sub, comment, share the videos. Trata mimi birenze. If you like the content, please share, like, sub. Yose kabisa. Yo. Senundi. Hano sana we karabanje. Cyo kibazo. 07 80 6. Umuhungu arashyushye. Ingo nafashe Butare. Reka tugera 3 twongeze 5 nagusaba 5 twongeze 3. Tukongeze 3 kabisa. Tagenderaho. 5 ndayabuze. Ntabwo wagenderaho man. 5,000 amafaranga menshi none. Ntabwo amafaranga menshi muri Butare. Ewe kasosa. N'amazina yawe atayambwiye. Abana bawe se. They are busy. They are working for our family. Bose ni mu mago none. Allo. Miro. Makuru. Ni sawa nta kibazo. Uko atuntu nyine ni ufite umwanya like minota nk'itatu. Wakwemera ko tuvugana? Nariwe. Kwa turi nyine dufite ikiganiro kinyura kuri YouTube yacu. Yita The Mana Empire. Ko YouTube yacu yitwa
Twari duhuye n'umujene rero w'umusore kabisa ukunzemo fresh urumva ari kumbwira uti ngewe rwose yarakwemera bya danje kwemera bya danje urumva sinzi niba muzi cyangwa iki niba bameze fresh kabisa bameze fresh yarambwiye uti we ni ngo ni boyfriend wawe reka tukora tubazo dukeya ubundi niba ntacyo bitwaye ariko wongera umbwire neza ngo ni ikihe kinanira ni utubazo dukeya tukubaza twari niba munaziranye cyangwa iki niba yanatubeshye twabimenya none se umuntu yanabikubwiye tunari kumwe n'ubwo ni ikiganiro n'icyakuranye ndatamuguha muvugane mwivuganire kabisa okay ntari none se boyfriend wawe ni muremure cyangwa ni mugufi what kind of question ni muremure afite ubwanwa cyangwa ntabwo ufite ese niba atari ibanga biba bitanakugoye yitwa nk'iki oya ariko ase ubundi ngo nuze yitwa ngo iki nushaka unayireba yita the mana empire niko twitwa kuri YouTube ivuga ufite boyfriend umwe se izina gusa ntabwo ni izina gusa harya mu bibazo byarangiye nacyo kiri mu bibazo so si ikibazo wabajije bibiri icya gatatu cyari iki wabajije izina rya boyfriend wawe amazina yiwe yose niwe yazi okay amazina ye yose none se ubundi njye urazi oya nawe nk'uko ngende kuri na boyfriend wawe aguhereza nimero turi kumwe ndatamuguha mu nivugane kabisa okay amazina ye yose cyangwa utubwire rimwe na rimwe tu niba ari bari tutashimye yitwa Pasi ko ndi kumwe se n'umuntu utitwa Pasi cyangwa yatubeshye yitwa Pasi no ntabwo ari Pasi uwo turi kumwe ntabwo yitwa Pasi none se ubwo kuki uwo turi kumwe yitwa cyangwa reka mubwiye mwivugane Pasi ni uwahe ariko mame John wowe reka mubwire shamani uri amaheru gusa Pasi ni uwahe ndabeshye mani